اف برنامه نهاتی سپونسر کرن به پشتگیری هەواڵ و هەفتپشک وەزارەتên جۆیس مەیر. دە باشە ئەس دێ بووە ئەف شەڤە لەسەر بەرەنگاریکردنا ترسێ و پەیداکردنا ئازادیەک بم. ئەس دەبێژم تشتێک سەرسوورمانە. کو چەند ترس ji xelkê didizît. Çawa azarê înîte di nav jiyana xelkê de. Ez bawer dikim ku tirs giyaneke birêveber e eva ku şeytan bikardînî da ku nehêlît xelek beref pêş ve biçin. Min nameginîne ku bêjî we çi care hez bi tirsî nekin. Belê ez dê te fêr kem ka çawa kontrolê li tirsa xwe bikey. Nehêlî ew kontrolê li te biket. Belê ez dê te fêr kem ka çawa kontrolê li tirsa xwe bikey û nehêlî ew kontrolê li te biket. Heke me bawer hebît em ji Xwedê werdgirîn. Heke me tirs hebît em jê dijminê werdgirîn. Azadbûn ji tirsê wê ramanê digehînît ku em nehêlin tirs kontrolê me biket. Çêdibît em hez bi nîşanên tirsiyên fîzîkî yan hestîniyî bikeyn. Belê em dişên hêrişên tirsîniyên wan redkeyn. Em fêr bîne guhdarîkirina Xwedê û bawer keyn ku ew her dem digel me daye em beref pêş ve biçîn sererayê hebûna tirsê. Çavnetirsiyê ew e ku tu beref pêş ve biçî li demekê ku tu hez bi tirsê bikey. Em fêr bîne çawaniya kirina karê bi amadebûna tirsê. Buhatin û tigehîştina mezin heye ev e ku Xwedê berî 20 sala day min. Hindî min hez bi tirsê dikir min wesa hezir kir ez ê tirsinok bûm. Min bi berdewamî diviya ez hez bi tirsê nekem. Paşî ez tigehîştim ku tirs dê her dem xwe diyar ket tenê bi vê rêkê şeytan dişên me ji berdewamiya pêşveçûnê paş bêxît. Em çi care neşên bijîn bê ku em carûbara hez bi tirsê bikeyn. Hindî em navbera biçîn dê zêdetir kontrolê me ket. Çêdibît hindek ji we xwe digel tirsên ji nava guncînin ciyana xwe de. Tirsên asayî, tirsên seyr. Çêdibît hindê corê tirsa li nikte hebît ku tu hizir bikey tiştekî şermindar e ku tu wane bû kesekî bêjî. Ew lîstafobîya ev e xelek digel de pêk dînî ji gelek lapereyên dirêj pêk hatiye. Demê tu dest bi xwendina wan dikey? Hindî tu pitir berengariya tirsê bikey? Dê pitir şêwê çendê key ev te divêtin ku tu bikey ew çenda pêdiviya te heye ew li ser te pêdivî bû ku bikey ne giring e tu hez bi tirsê dikey yan ne. Tirs dê bi şêweyekî lawaztir û lawaztir ê te di nav jiyana te de. Min vê ev şeva bawer ji min bikin ku ne bi tenê birêkan vê jê tu dişê xwe ji tirsê rizgar key. Pêdiviya tu berengariya wê bikey. Pêdiviya tu xwe netirsînî. Pêdiviya tu xwe fêr key ku tu jê tirs netirsî. Tirs tî rê sê. Ramena wî ew e belgeyên xelat her wekên rast diyar bin. Dê tu wesa hezir key ku dê tiştek jiyana te de qewmît. Ku dibî çi care neqewmît. Nûka bi baweriya min tu dişê ciyana xwe de ji tişta bitirsî. Belê pitir ya wan tişta evên em jê tirsîn, rastî çi cara ciyana me de neqewmîn û heke hatu qewmîn, ew tirsa me hêley ku me azar zed xirabtir e ji wê çenda biqewmît. Heke hatu qewmî. Her wesa min divêt ez ev şeva wehan dem ku ji lerzê dîr bikevin. Çinkî lerz peywendiyeka nizîk digel tirsê heye. Bi şêweyekî rast beref tirsê veçît. Em gelek care dibêjîn. Ez ji çûna firûjgehê tirsim. Ez ji hajûtinê li cihên hatûçûnê tirsim. Dibêt hindek ji we berîn û ke hezir kirbît, ez dê ji tirsa dilerzîm ku biçima malê piştê semînara bi dûmahêk hatî. Tu pêştir plana xwe didanî ku bihêlî şeytan xweşiya te ev e ku telvêrê hey ji te bidizît. Çinkî te pêştir plana xwe danaye û di serê xwe de pêgêhnaye ku ji zivirîna malê ditirsî. Di başa Xwedê tu ne înay vêrê de tu ji vekeriyana malê bitirsî. Ew ê tu înay vêrê de ku te berhev ket, te digel boçûneka cuda ji wê ew e ku digel de hatî vegerîna mal. Ew ê diviya te firê kete malê, wek kesekî çav netirs. Tu jî ji baweriyê. Tu ji heman tiştî netirsî ev ê ku tu jê tirsiyay. Berî ji mal derkevî. Ev şeve min divêt ez te fêr keme bi tirstirîn. Heft corên tirsê çêdibît ez demekê dirêjtir digel hindeka jiyên dîdî borînim. Hindek ji wan e dê te şarezayî pê hebît û çêdibît ew bi tenê bêrkirinek bît. Hindek ji wan e dê pîçek bû te sêr bin û eger tiştên me hên ku me besta tirsê didin çêdibît te çi care ew hezrebû nekirbît. Ev ceyê êkê. Ev ê min divêt ez bû welser paxivim ew e tirsan ji arîşa û dadgeha û tengaviya. Min bi tenê divêt bêjim we ku bi rastî pêdivî naket tu ji wan e bitirsî ez dişêm we piş rast kem ku dê we ewan hebin. Carekê kiçekê gote min hevala min bû.
تەمەنێوی نزیکی 40 ساڵی بوو ئەو بۆ جارایەکە بحاڵ بوو. ئەوش دل ji zarok înanê tirsiya û wê gotê ez geleka tirsim ku ev çendeya pêş bît. Min gotê ez diçim vê çendê bû te çareser kem. Tu dişey min gotê pêdivî nake tu ji tirsê dêya pêş bît. Belê bi milyoneha jin ev çende kiriye. Hêşta ew saxin. Em neşin welxû bikein ku dest bi tirsê ji tiştekî bikein. Evê ku her çewabî dihêta rûydan çunkî heke em jê tirsiyan, ev dê bi tenê êşawî, tiştî, xirabtir lê ket. Henxwedinasin heke wejanek li cihekê dileşê, xwe dahebît. Min doktorê masûlka yê xwe hebû. Demê ez ji pişta xwe keftibûm berê nizîkî sal û nîv û bi rastî ez dibarû doxekî xirab dabûm. Ev ebû demê min ev kursiyeke bikar înaye û ji wê gavê were min biryar da ku ez hez jê bikim û min wesa bo xwe dane ku ez keseka rijdim. Her tiştekê min divêt ez dişêm bikim û hindek cara min divêt ez birînme xarê. Ev ca ew çende ew e. Hindî tu bi emir bikevî dê bibiya kesekê çav netirs û tu vê çendê dizanî. Tu êdî hewl nedê ku serenca xelkê bikeşî tu we nakey. Tu zanî tu bi şêweyekî mezin azayî ku wek xwe bî û tu wê tiştê bikey ev ê te şad ket û tu dizanî. û wê got min tu dizanî hewl nede ku keseka tund bi wiriya bî yan heke stûyê te êşa pitir vê çendê bike ev ca hindê em pitir ji êşê bitirsîn dê xirabtir rêhêt. Ev çende di her beşekê jiyanê da pêvî rengî tête danan. Ew çi ji te naxwazin ku tu bikey demê zarok înanê. Bêhna xwe bikeşe, bêhna xwe veda. Min bi tenê diviya ez ev şevevan bi nemaya bikar bînim gel weha û beşkem ku her tiştekê hinjê tirsin, bi tirsa we ji wê dê wê tiştî xirab ket. Heke te nezanî ku her çewabî dûtê di wê çendê re borî ev ca tirsa te ji wê çendê bêfayde ye, ew çenda pêdivî tu bêjî ew e Xwedê dê bereketê dete min demê wextê wî têt. Ez dişêm her tiştekî bikem ev ê ku ser min pêdivî birêka Mesîhê ev ê min bihêz dêxît. Jiyan ne pisanahiya. Em hevî vê çendê dizanîn. Belê Xwedê em ên yên berhev kirîn digel hêzeka gelek mezin ji giyanê pîroz. Da ku em karîn ciyawaz birabîn digel girnijînekê li ser demê me û şadiyek nav dilê me em yên hatîne pîroz kirin ji lay giyanê pîroz bû dijwariya. Emîn wegul min heye em yên hatîne pîroz kirin ji layê giyanê pîroz ji bo dijwariya. Pêdivî naket ku me hemî tişt pisanahî hebin em netirsinokîn em tijîne ji giyanê pîroz. Cengawerîn. Me hêza Xwedê nav xwe de heye ku karên mezin bikein. Vê spêdê deyv li ser hindek tiştên peywendîdar bi welatê me diaxivt û wê behsê mojûya xwe dikir û nimûneka mezin bikarîne ku çawa heke te kitêba mêjû ya word xend hemî tiştên Xwedê kirîn nav de heye. Tiştekî seyre demê tu li ser wan tişta xînî evên Xwedê li rojên destpêkê di welatê meda kirîn çunkî xelkê wê serdemê bawerî bi peyva Xwedê hebû bi nemayên destûra me li ser peyva Xwedê hatibûne danan. Ji ber hindê wê digot ku heke min Xwedê ji mêjûyê îna der wek ev çenda ev rûddet behra pitir ji kitêbên mêjûyî li qutabxane û li firojgehên kitêba navê Xwedê têda nabînî. Ji ber hindê hemî ew tiştê te hey tiştê giştiya. Dê başa em bê Xwedê kesên giştîne. Em neşin çi karê mezintir ji kesên dî bikein. Belê meşiyan heye. Meşiyan heye ev ca em dişên jiyaneke seyr û neasayî bijîn û em dişên bikarîn neasayî rabîn. Ev şeve min bi tenê divê te hendem pêdivî naket tu bitirsî. Dibêt tu hez bi tirsê bikey. Belê pêdivî naket tu bitirsî. Cudahiyeka mezin navbera tirs û hezkirin bi tirsî heye. Tu dişê bi berdewamî berevbêj ve biçî. Biçûkên şikestî û bi defê hişk û bi qutana dilî û tu bi tenê bi şey bêjî Xwedê digel min daye. Êdî ew çi cara naçî tu min nahêlît. Ez dê hemî wan karekem evên ku pêdivî ez bikim. Ez natirsim. Ma xelek dişên çil min bikin. Ma kesek ciyana te de heye ku bê vê çendê berhev bît? Spas bû we. Ew ca pêdivî naket tu ji arîşa bitirsî. Pêdivî naket tu xwe bitirsînî ku ne ku arîşe bihêt. Ew dê her hêt. Tu dibêjî ev e ne zûr handere. Ez wesa harîte nakem heke min dire û li te kirin. Dê bû min karekî bêmifa bêt ku ez li vêrê rawestim û bêjim we dê başa hinzanin heke hin rahênanê bi baweriyê bikin, hin bi vêrekê dişin şeytanê pêşxwe bêxin û ew çi cara neşêt çi arîşe bêxîte nav jiyana we de ev e tiştekî bêmejiya ez dibêjim ku xelek ji rêka rast di derkevin ji ber vê curî fêrkirinê. Ew rizgar bin. Başa tu dizanî ku nûka Mesîh dişêt hemî karûbarên jiyana te rêk bêxît?
چێت بەلێ ئەف چەندە دێماوەیەکی درێژتر یاکو تو حەستکەی وەرگریت ئەویت بێت ئەم فێر ببینە چەوانەیەتیە کردنا کارێن بە زەحمەت دگەلوی نەکو خوتو هەمی کارێن بە زەحمەت بکێشیداکو یەکەیف خۆش بی مەرقۆس 4:35 عیسا لە بەلەمەکەیت گەل شاگردێن خوا سیار بوو گوتێدا ئەم دەرباز بینە ڕەخێدی ڕیبارێ نوکە دەمێ عیسای گوتیدا بچینە ڕەخێدی و تو دشەی خو پژڕاستکەیەک و ئەو دێگەهی تا ڕەخێدی ئەف چەندە گەلک ئاسانە دێ باشە دا چاوکەینە ئەو تشتێک و پاشتر قەومی پشتی ئەو خەڵکە وێرێ چووی وانە ئەوت گەل خو برد ناوۆی بەلەما و ئەو تێدا ڕوونیشتی و هەندێ بەلەمێن دیت گەلدا بوون بایەکی گەلێک دژوار ڕابوو دەوژمێن دەریای خول بەلەمێتدان هەندە مابوو تژی ئاف بیت عیسا کوتیدا بەرەو ڕەخێدی و بچن و ئەو تشتێ پاشی چێبووی ڕەشەبایەک بوو بەلێ ئەو لە پشتا بەلەمێ لەسەر بالیفکەکەی نووست بوو نووستی ئەرێتە چجارە هەز نەکریا کۆ عیسا گیانەتەدا نووستیە ئەوانە ئەوژە خەو هشیارکردن و گوتنێ سەیدا ماتە گولمەنینە ئەمێژت ناوچین ئەو ڕابوو بە فەرماندا هەروبایە و گوتە دەریایێ خو بێدەنگکە هش بە وەسا ئەو ڕەشەبایە ڕاوەستیا و بێدەنگی ئامەزن پەیدا بوو نوکە من دوێت بەشێکی کورج ناوێ ئاەتە مەخاندی بدەموە عیسا نەدشیا بە ئاشتیە کات گەلبێ ڕەشەبایە پاغوید هەکە ئەویە تووڕە بە تو نەشەی بە ئاشتی پاغوی هەکە تا ئاشتی نەبیت ئەو تشتێ ئەم هەردەم بکەین کۆ ئەف کەڤینە بارودۆخێن توندا و ئەم دەلیڤێت دەینەوان کومە بئێشینون و تووڕەبوون ئەمە بتەنێ بارودۆخێنتن خراپتر لێتکەن ئەم ئاریشن خۆ پێڤەتکەین و خراپتر لێتکەین بەلێ هەکە توود ئاشتیەدا بمینی شەیتان نەزانین چت گەلتە بکار بینیت بێگومان دێ وەلتەکەت و کۆنتڕۆلە خۆشی دەست دەی پاشی ئەو دێ هەمی تشتا هاوێژیتە سەرتە و ئەو زانیت چەوە بێ چەندێ بکەت و تولسەر ئاشتیە خۆ بەردەوام بە داکوتو بدلۆڤانی برێڤە بکەوی لەسەر پەرستنا خودێ بەردەوام بی نوکە ئەس دێڕێکە کەسانەهێنی شاوەدەم کوچەوە هەندە شێن بجەنگیên گیانی ڕابن دە هەندەم دە ژیانە خۆدا شاد بن پاشی دێ ئاەتە چل عیسا گودوان بۆچی هەن وەسات ترسن چەواوە باوارینینە هەندێک وەرگیران دبێژن ئەوی گازندە جوانکردن ji ber tirsawan pêvî em xwe piştrast ku dildemên reşebayê de wek xwe bimînin her wek demê berî reşeba bît di reşebayê de em pêdivînîne ku wek xwe bimînin her wek ku çi reşebanîne manawî çi ye ku tu ji dagirkerê mezintir bî ez ji dil bawer dikim ku ramena wê çendê didet ku tu dizanî berînûka serkeftin bi dezveînaya berî tu bigehiye arîşê ji ber hindê demê tu gul arîşê dibî pêdivînaka tu hinde ji ber wê tu re bî tinê tu bêje di baş e ez zanim ku dê bi serkevim çêdibît ez nav vê çendêr bûrim belê xwedê digel min dabît min ev çende nevêt belê ez ji ber dadîn bûm belê ez dişêm vê çendê bikem her tiştekê min vêt ez dişêm bikem ez nahêlim ew şadiya min bidizît ez nahêlim ew eştiya min bidizît ez nahêlim ew roja min ji nav bibed ez dê her tiştekê pêdivî bît bikem navê Îsay amîn amîn من هەندە دەربڕینên کورد هەنە ez hez kem ev şeve cihê xwe nav dilê we de bikem evên ku min hemî ciha li ser têbîniyên xwe nivîsîn û ew jî bi asaniyê vene birengariyê bike jê netirsa Korinthiyan ya êkê 16 polis dibêjît ji ber ku dergehekê mezin li ber sîngê min vebû digel de jmareka mezin ji dijmina her biwarek berhelîskar digel de dînin ez dibêjim ku her astekênî manawê şeytanekê niye tu dişên vê jî ji ber bilindkirina astê te li kar bikey belê ez dişim bêjim te tu bûye berpirs serok ev çende bitinê wê re digehînît ku dê xelkekî pitir hebît yên ku heşte nekin ez hewl nadim ku keseka negatîv bin mana min ew e ev bitinê rastiyeke tu zanî çêbî tu hizir key ku hemî kes hejmin dikin belê wesa nîne tinê ji ber ku tu hejmin dikey manawî ew nîne ku hemî kes hejmin dikin hindî ez jmareka mezintir ji xelkê fêrkem dê pitir xwe li tişta ragirim pêdiviyê te helbijartinek di jiyanê de hebît ku dê çavên te xwe danîne ser tiştên pozitîv û tiştên baş Tu dê hêlî ku hemî xelek eveyên çi tişta nakin li şîna pitpitê kar bikin û bila hindê bişên pitpitê bikin û tu nehêle ew te tu re bikin yan jî dê tu şaş bî tu neşêwî karî bikey ya kul ser te pêdivî bikey ciyanê de tu dê xwedê naskey tu dê zanî ka tu çi kasî birêkawî tu dê zanî ku ew heştet ket dê zanî ku wî planek bû rizgarkirina te heye
بەری چه ئاریشە بێنەدڕێ کاتەدا خودێ پلانێک بۆ ڕزگارکردنا تەدانایە مەبەستا من ئەوە ئەوی بەرین و کە پلانە ڕزگارکردن ئاوادانایە پێدویە ئەم فێربین چاوە ئەمۆی چەندێ بێژین ئەوە ئەنجیل بێژیت ئەس دەوێ جەنکیدا شەڕی ناکەم جەنگنەیە منە یێ خودەیە ئەس دێدە ئاشیە و خۆشیە دامینم و هەکاوی کارێک ژ من داخواز کرد ئەس دێکەم بەلێ ئەس دێ چما جێهێ بێن ڤەداناوی داو خۆگرم و هەتا ئەو دوژمنێن من بدانیتە بەرپێن من دوێت تو ئەف شەڤە بڕیارێ بدایک و خۆ هەکە بتەنێ ڕۆژێک جیانە تەدا مابیت دێت و بکەیف خۆشی بورینی نایە لە شەیتان تەبڕێکا ترسێ ئازاردات ژمارە 2 ئەو ترساکوونەک و ئەو تشتێ مەدوێت دەستمانە ئینیت من گوت با کودەمێ هەند بێژن خەڵکی هەن نەشن دەوێت هەن بینن کادێ چل جەماوەری هێت دەمێ ئەس دەبێژم دەباشە و پاهەکەوە داخواز کرد ژ خودێ ئەو نەبوو ئەڤاویت ڤیا بکات و پاهەکە ئەو تشتێتە دوێتم دەستە نەهات چ جارە کەس بوو من دەستە ناقوتیت خو جارێک ژی کەس بوو من دەستا ناقوتن هەروەک ئەڤە نامەکە بێناو و دەنگە بەڵێ ڕاستی ئەوە ئەس دشێم تشتێکی بێژم واک و هەر کەسێک ژوە نەهەمی تشتێ دوێت دێوەرگریت هەندێک ژواب کێمین وێژێتکان هەندێک بۆ هۆکارێن خەڵەن وێژێتکان هەندێکین دیژ بۆ هەندێک تشتان وێژێتکان کو دێ بووان بە وێران بن ئەوێ چەندێن زانن نەهەمی کەس دشێن هەر تشتێکی وان بەوێت دەست ببینن هەکە تەژە دڵ خودێ ڤیا و تەخۆژێ پێش ڕاست کرد تو دشێ هەر چاوابیت کەیف خۆش بی مەبەستا من ئەوە هەندە جارە هەندی کوپتر حەج تشتەکەی بکەین هەندی کوپتر ئەو تشتە مەترسینیت ژە هەر نیشانەکات بێژیت کۆ ئەمووی تشتی ناوەرگرین دەباشە دەباشە پاهەکە من چ جارە شینە کردژنە ئینا دەباشە من نوکەکەرەت هەزراوەدا کۆ هەن ژیانە هەڤژینیە پێک نائینن ئەف چەندە لای خۆی نەگەتیڤ هەیە بەڵێ تو زانی پێدوی ناکات تو پرسیارە مۆهلەتێژی کەسا بکەی داکۆ وی کاری بکەی ئەوێتە دوێت تو بکەی هی و ئەزێ حەج ژیانە هەڤژینیت کەم و ئەز نەدژی ژیانە هەڤژینێمە بەلێ ئەز ئەبتنێت بێژم هەند زانن کو هەر چاوابیت هەندشێن کەیف خۆش بن دباشە پاهەکە ئەف چەندە و پاهەکە ئەو چەندە ئەس باوەڕ ناکەم کو بشێم خولبەر بگرم ئەف چەندە بۆ من گەلەکە و ئێدی ئەز نەشێم وێ چەندی بکەم هێزەکە سیر هەندەگەل منن هێزێ بێخەجیانە خۆدا و باوەڕ بکە کو هەر تشتەکەی تەدوێتن تو دشەی بکەی پێدوی ناکات تە هەبیت پێدوی ناکات تو یێ بخێزانی بی و هەتا کو تو خوشی بینی دایە کەیف خۆش بی پێدوی ناکات تە زاروک هەبندا کەیف خۆش بی پێدوی ناکات تە دەلیڤاکاری هەبیت هەتا کەیف خۆش بی نە پێدویە تو سەرۆک کار بی داکو کەیف خۆش بی خۆشیت نافتەدا دژیت هەندگەل منن من گوت خۆشیت ناڤۆدا دژیت ئەس ترسم نەکو ئەو تشتێ من دوێت وەرنەگرم دباشە هەنزانن هەتا هەن نەشیان وێن وێژێ بکەن ئەڤا عیسا کری خودێ هەکە تو بشێ وێ کاسێژ بسەر مندا ببا بەلێ بلا وەک حەزکردنا تەبین نەکیا من دێ هەردەم تە ئەف ترسە ژیانە خۆدا هەبیت و ترس وەرەگرتنە ئەو تشتی تەدوێت وەک ڕاستیەک ئەس بێژم ئەم گەلەگن وێژێ بۆ حەزین خودکەین ئەس دەبێژم پێدویە ئەم زێدەترن وێژێ بکەین خودێ من ئەو چەندە دەوێت ئەوە تەدوێت من ئەو چەندە دوێت ئەوە تەدوێت خودێ ئەس دێ خۆ بتەشاتکەم و تو حەزێن دلێ من ئەڤێن ڕاست بدە من و ئەس پژڕاستم کو تو دشەی تشتێن باش دەیە من نوکە دەمێ ئەس تشتەکەی بڕونی دپەی وێدا دادبینم ئەس دشێن ببێت ترسدا پەیڤدا بکەڤمون وێژێ بوو بکەم بەلێ هەکە ئەو لڤێرێ نەهات بیتەوە شارتن ئەزن وێژێ دەکەم خودێ ئەس وێ چەندێژە تەدخازم ئەڤە تشتەکە ئەس هەز دەکەم کو من دوێتم بەلێ هەکە خێرا من تێدا نەبیت ئەس دەغازیت کەم تو نەدەیە من چونکی من هەندە تشت ژیانیدا هەبوون کە نەتجهێ خۆدا بوون باوەڕژ من بکەن کوتا ئەو تشتە نەڤێن هەندگەل منن پاشی هەنگەلک پەشیمان بوون پەشیمانیەکە مەزن خودێ دەیەوێت تشتی دەتن تایەک و خێراتە تێدا بیت لە دەمەکێ گونجای و برێکەکە درست پێدوی ئەمە باوەڕی بەوێ چەندێ هەبیت و چ جارە نەترسین کونەک و ئەم نەگەهینە ئارمانجە خۆ ئەفجا پێدوی ناکات توژێ بترسی تو دشەی بەرەنگاریە بکەی هەن ناگەهنە ئارمانجە خۆ هەمی کەسێن ئەف شەڤەلڤێرێ ئامادە بووین هەر تشتەکەی هەن حەزکەم دەزوە نائێت هەن بینن من گوت وە کەس دەستا ناقوتیت من بەرین و کە هەن بەوێ چەندێ ئاگەهدارکردن و هێشتاوە دەست نەقوتاینە خودێ دەبێژی هەروەک هەمیا ئەف جوورێ دەربڕینێ هەبوو ji ڕاستە ما ئەم نەبکەنینە ئەم زۆر بکەنینە ئەو کەلەخە دێ ئەو تشتە هەبیت دێمە هەبیت
خودی نه هردم تشتی مدوید دیدتن ما بله او هردم و تشتی دیدن ما اوه کل دو ماهی بو باشیا مبید هکا نکتو بو بارودوخین نخوش را دبوری اوه چندی نگهینید که حتی وصاب مینن از دبیجم هندک جارا ام رش دبین سرورگرتنا تشتکی بریکا خویا تایبت من گلک سال و سال بخم و براندن هکا از نشیابان بگهمه ارمانجا خو اف چنده بو من هر وقت درمانه دیجا جانه بو ما بستا من اوه هکا از نگهج ماما ارمانجا خو از دا اکسر چمد ناف خمباریه دا اکسر دباشا اره کی جواد زانید از بحثی چید کم هکا از نشیابم جارا که بو همیا بینم کنترول الهمیا بکم من چه طاقت ندما از گلک جوی چنده دوستیامو از وی چنده بیویو یا مسیحیت بناف دکم از به اگجاری جلای بارودوخین قوه هاتبو ما کنترول کرن به اگجاری هاتبو ما کنترل کرن جلای بارودوخاوه هکا من او تشتیوی ای ورگرتبا از کیف خوش دبوم هکا من نورگرتبا از خمبار دبوم از جوی چنده وستیامو هکا تو جوی چنده وستیای تو دشی جیان خودا بگهوری تو دشی بیجی از ایدی به وی رنگی ناجیم از دهلم که خود جبارودوخین من برپرز بیتونو باوریا من بخود مزنترش باوریا من بخو ریکن من بلنترنج ریکن و هزرن من بلنترنج هزرن و پیلن خود جه خو جیانا و دا بگرید ام جیانی دا خود کینا دناف ببختیه که بشه و دمی حول دیدن کتشت مدوید ورگرین بله حکم حزا خوده پترش حزا خوفیا آشتی و شادیا مده بشوه یکی مزن زیده بید افجا پیلن از جارکی دی بیجم پیدوینا کتو بترسی کنکو بگهیا ارمانجا خوا راستی اوا کتو نه هردم دگهیا ارمانجا خو افجا فیربن کچا و خو دیگر راستی شاد کن بله او نوکا هنته گشتن گلک باشا نوکا من بتنه دوید از پیوکی پیشکشی بنارن مبکم تجي نهمي دماد الشي بقهية عرمانجا خو وسا هزرنكا كو ازبتني بوفي خلقي الفيري آماده بويد اغفمو كتنا ايك جواناي افجا ايدي حاول ندا في البازية بكيداكو خودي حزاتا بجه بيني تو خفركا كاچاوا وي قتني بيجي افا عيسا قتي خودي هر وقت حزاتا بيت نك حزامن آمين جمارة سي ترج كيماسيه دباشا تو دشی بلز لسروی چنده را ببوری چنکی پیدوینا که تجه بترسی کس به کماسینی نو چجارا نبید او چجارا تمامیه نبینین هنده ام لسروی عرض دکلخین گشت دا ما بین تمامتی تشتکی بیره و نکه نیسا به کماسی هیا و نکارکی به کماسی و نکسکی به کماسی کجیانا هف جینیه دگل دا پیک بینی نزارو کن به کماسی تمامتی ده هر روزک وگری تفاو او حتی نکل ویره نینا افجایا باشتر اواکو دگل وی کماسیه تنوکا هی کیف خوش بی اف برنامه نهاتی سپونسر کرن به پشگیری هوالو هف پشک وزارت جویس مایر